Ош обласына караштуу администрациялык аймактан орун алган. 1938-жылы уюшулган. Райондо Кызылкая шаары, Совет, Чаабай, Фрунзе, Хайдаркан шаар тибиндеги поселка 10 айыл советинен турган. Райондун калкы көп улуттуу болгондуктан кыргыз, орус, өзбек, тажик, украин, татар жана башка улуттар жашаган. Өнөр жайы өнүккөн район болгондуктан аймагында Фрунзе атындагы сурма комбинаты, СССРдин 50 жылдыгы сымап комбинаты, мебель фабрикасы, үй тиричилик комбинаттары болгон. 1941 жылдан 1966 жылга чейин Алга газетасы, 1966 жылдан Илиш Нуру, эгемендүүлүктөн кийин Эл жарчысы газетасы чыгарылган. Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнөн кийин биздин Фрунзе району Кадамжай району болуп өзгөргөн. Кадамжай району 1991 жылы 12 мартта негизделген. Аянты 6,1 миң километр квадрат. Бул ыйык жерге байланыштуу. Кадамжай бул сөз таш бетинде калган кадамдын изи. Анда эмесе ушул жер жөнүндө жергиликтүү калк эмне дейт? Тарых жана маданият жылы деп кыргыз элинин демилгеси менен жана ошондой эле биздин тарыхты сүйгөн, маданиятты сүйгөн данышман адамдардын демилгеси менен быйыл биздин Кыргызстанда тарых жана маданият жылы аталып отурат. Бирок биз бул маданиятты, тарых жылы гана майрамдабастан дайыма биз тарыхыбызды аздектеп, тарыхыбыздан таалим алып, тарыхыбызды келечектеги мундурга айтып берсек, биз ким экенибизди, биздин улуу кыргыз элинин басып өткөн жолу, ушул басып өткөн жолдо кандай кыйынчылыктар келгенин биз элибизге айтып кетүү биздин парыз. Мана бүгүн сиздер Кадамжай районунда 7 жерде адамдар урмат кылган улуу жерлер бар. Сыйынган адамдар илгери биздин байыркы замандарда кыргыз эли ар түрдүү ушундай бир ыйык жерлерге сыйынып келген. Ошондуктан бүгүн биз бул жерде турган Азирети Али кадамынын баскан жер деп Кадамжай эли Аллахтын биринчи элчиси Мухаммед алейхиссалам пайгамбарыбыздын күйөө баласы Азирети Алинин урмат кылышып, биздин Кадамжай эли бизди Азирети Алидай палвандар чыксын, Азирети Мухаммед алейхиссаламдай акылмандар чыксын деп биздин элибиз, журтубуз Кадамжай эли ушул жерге, ушул ыйык жерге Азирети Али деп ат коюшту. Азирети Али кадамын койгон. Тоолор менен тоолордун ортосунда жайлашкан. Бул жагында Катраң тоосу, бул жагы Саңгибала тоосу деген асты сурма менен сымапка толгон. Бул дүйнөдөгү эң ыйык жерлердин бири. Биздин Кадамжай районуна келген Докторбек Бейшекеев аттуу аким, ал өзү аламдындык жигит. Ушундай ыйык жерлерди урматташыбыз керек. Ошол кишинин инициативасы менен жана Молла Муктар деген агабыз болгон, ал киши молла дин алымы болгон, ошол кишилердин демилгеси менен жана ошондой эле Кадамжай районундагы 70ке жакын ишкана мекемелердин жардам аркысында ар бир мекеме өздөрүнүн үлүшүн кошсуп, ар бир жөнөкөй карапайым адамдар үлүшүн кошсуп, ушул жерде бир эң жаткан жерде адамдар дем алуучу сонун жерге айландырып коюшту. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki iyyamidin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lazîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim velezzâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yelid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuven ahad. Subhaneke rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer. Uşul biz qana onun ekber. Cidelikte Cidek degen atının mənisi eski cidek köptük üçün cidel dep atqan eken de. Kandığı ilgari şol hukundan endi uğa o sayahat qilib chiqqan ekan de paşa kele jatıp şu keç bemal upam keç bolgan eken ben şu cidelikke kelip şu yerде jatıp qalgan eken. Şol jatqan hem algi Menber degen usta bar eken de şu yerде. Şol gana mehmanjelikge jatыңыз dedik alıp qalып jatkızıp şu günü olarga mehman kelip anda endi qımız bergen eken ol vaqtda. Qımızды berse qımızdıga içken yedişini karasalar bir çiraylı bir ağaçtan ana tokulgan nerse eken. Bunu kim kıldı dese, ama şu Menber ustadı men kılgan bunu deptim ben. Özümün
kitap isplerinden ustalığına kılın degende anakin şu bir tam bergen eken bayağı kımız akbastan şunda çıraylı iliş kılgan eken. Anamını ki bunu men kıldım degende anan bu usta ekende anan bayağı bir kılıç var eken şol hoqoğandıqtın paşasından. Mana şunu onda elas dese avonda emin deptim. Men qayt kelip jatqanыңarda op bitesingerde anan aylan kegiçe bayan oңдоп koyuptur. Anam bunu sınamak için qarasa hiç bir yıldığı yok şunday çıraylı ulagan eken bayan kılıçtı. Ana şunda naki bir sınamak için endi ol vaqtda boy eken bitta tögün iştese emas endi bir taylat koyup qatı şunda tögünü bunday urganda iki teng bölüp kettir de kılıççı işte boluptur bayağı turup jığılıptır. Tam bergen eken de kuruşluğuga. Aytgan ekende ma'lum buluştu shunda qildi endi buni haqini sen talab qil deganda bo'pti deb siz bosaver debdi. Yerchi boraverganda shu qirg'a borganda men bo'ldi men shu yoqqa yetadi degan bo'lsa shu yoq sen nimaga qolding sen haqingga qoldi yering seni deb shu kelgan inom berib shuni berib shu odamning nam berdi cho'ngtalan yer bo'lib qolgan ekan bilgan. Qadamjay meni jidan o'rtog'isiga shu nimaning shu ustaning nima ustalikni haqqa qolib bergan ekan. Shu men berib shu jidelik Qadamjay kulgan shu bitta için haqida qolgan ekan. Endi ma'nosi shu. Undan keyin ana men Hazrat Ali bo'lsa, nol endi dal bilganda ko'p aytar, men endi qozonni bilaman uni endi. Deb shu Hazrat Ali kelib nimadan Haraviyadan kelib jatib shu eldi ilgari vaqtda musulmonchilikqa shunda yurib musulmonchilik qilgan ekanda. Kelib mana shu soqqa kelib soqlishdi naras Sarkaltak degan yerga kelib o yerda ot o'yin qiladi ekan. Elni chaqirtirdi. El kelib ot o'ynaydi, bar otlarga o'ynab, qorda otishib, aylanib yurib, nimalar o'ynab yurganda, ana shu yerda ko'ni zo'liqcha majburlab musulmon qilgan ekan. Shunda bir mahalla musulmonchiga kirmay qolgan ekan. Ularga shu yerda bor deb shu mahalla. Sarkaltak degan yerdagi soqni shu joyda qirdi. Ana uning kelajatib, kelib mana shu Qadamjayning berjog'idagi tumshqa kelib shu yerda dor quradi ekan. Dor qilib shu dor o'ynayotib, boyag'i qirdi. Endi boyag'i nimalar eldi musulmonchilikqa men o'zini aytib dinga kirgizam deganda, dinda boyag'i betdagi musulmonlar bari o'zi bir o'yinni nimasi aqlli to'g'ri dinga kiravergan ekanda, o'zlar qilichtanmasdan o'z ixtiyor menen. Shundan aytganiga qara nima keladi, ana sizga dushmanlar keladi desa, darrov borib turalik. Ayıldan Kızılbulak deb atalып kalışının sebebi tarixta biz iki yol menen atalып kalış sebeplerini biliriz. Birinci, toponimka ilimi boyunca Kızılbulak degen söz toprağı kızıl bolğonduktan suğu kıpkızıl bolup akkan. Oşon üçün bu жердин аты Kızılbulak deb atalып kalgan. Ayıldan bütündey аты Kızılbulak. Bu жерде жер дегениге 14-cü kılımdarga turup kelip kalat. Bu жerdеги жер деген kişinin аты Tarpaltay деген kişi oldu. Anın urpaqtары bütündey uşul Kızılbulak ayılını hazır kaптап kaldı. Tarpaltay'dın uruk tuğanlar 12-ci atağa barıp taqalıp kaldı. Al elдің дағы пайда болып қалышына, қандайдыр bir baylar uşul жерден малы менен, жери менен көчүп кетип бара жатып, bir бала суктап қалып қалаттағын ал кишиден тарағандар отуранчы болуп, отуранчы менен Тарпалтайдын балдары шу Кызылбулакты ээлеген элдер болуп. Урматтуу мекендештер, быйыл тарых жана маданиятчылык болгонуна байланыштуу биз азыр Кызылбулак айылынан Үңкүр аталган жеринде турабыз. Үңкүрдүн аталышынын себеби төмөнкүчө. Bir mezgilderde Muhammed Peygamberim'den kүйөө balası Hazreti Ali Şeridarga kirim kelген. Anın duldulu bolgon. Duldulu ayabay çoң болгондуктан duldulu ушул жерге келип duldul акыры болгондуктан акырдан жем жеген жер ушул дуldul акыр деп аталып калган. Duldulunun akırı болып есептеледі. Ал эми Duldulunun қазығы мындан bir qancha metr алыстықта нары айылда жайгашкан. Биз азыркы жайгашкан жер аралыгы 1 километрге жакын аралыкта турат. Hazreti Ali Şeridarga пирим келген мезгилде бул жердеги тоолор, таштар бардыгы эрип, таштар эриген мезгилде баягы атыга duldul пайда болду. Акыр пайда болду. Бул жер дайыма ыйык, жер болуп аталат. Мындан чыккан адамдар дайыма бул жерге келип сыйынып, өз арзууларын, өз максаттарын айтып кетет. Бул жердеги таштар bir кандайдыр bir керемет
ak taşlar, bundan çıkar mumyalı taşlar dep dagını aytsak bolat, öte keremettүү taşlardan biri. Kazığı oşol jerde baylanıp, atı oşol жерден жем жеген. Men Asrani Ömer Cahibovic 1955 yılı Kızılbulak ayında törülgen. Şu yerde çoğuyup, şu yerde öskönbüz. Meni enem 96'ga kirip öttü. Oşo malda oşo duldur ahırdı 75-78 yılları, 80 yılları açıydı. Duldul Hazret Ali'nin mingenderi duldur boğan, okur bilen bukurga ırgır eken dep. Şunçalıp aytsam men jomok katarı elestetdim da. Jomok bu kaydağı nerse, bunday boluş kerek emes dep kulak sabay жүргөнбүz. Anan çok taş deydi. O narta ol duldur ahırdım, dul kapkan kazığı şol taş bolup esepteledi eken da. İlgari Arslan taş dep dagı çıkkan, biliş nurlarına, başka nimeler dagı sayılın alda çıkargan, biliş nurlarına çıkkan. Anan enem açıp da mına o duldurda gelip Hazret Ali'ler maşerde jominen bu da 45'te şu boğan beken ağırıp gelgende duldurdu mana şu ahırıga baylap jatı uktap ketdi eken. Uktagan malda joo kel жатканын nime duldur sezet eken dagın 2 jolu çapçı göredi eken bayağı. 2 jolu çapçıganda oşo ahırdın astıdagı kamar şundan payda bolğon. Danjiljilik ketedi eken de mingen ana şuna jootu daha kuva barkasına jönöydü. 75-80 yılga çeyin aytıverçi ödü de kulağı kuyu bile aytıverçi ödü. Biyologlar keletke bir malda kelip menen surap bolat. Muramır taşı var. Üstünde nimeden üstünde manyerden bir biyologlar kelip 70. yıllar edi. 66'da maşinede gelişip mumiya kazmana yerden maşinege жүктеп ketken. Kırgız yazma murasının başatını tüzgön Moldoniyaz 1823 yıldan 1896 yılga çeyin yaşagan. Al жазgı çakın, filosof, sayakatçı jana tarıhçı bolup sanalar. Al özünün sanat digaras, sanat digar, sanat hasirat degen sanattарын kалтырган. Akademik Yunus Aliyev'tin aytkanına karaganda sanattар 2138 ыр sabından turat. Moldoniyazın tüştük, tündük Kırgızlarının Kıtay jana Orta Aziyalık Türk ellerinin içindeki adabiyat, madaniyat jana sayasat jagын ordu çoğun. Öz zamanındagı Kadir Barkı tuurasında ağzın oğlak söz salıp күнөөсүз күнөөлүүдөй алиге адаби мурастары колго алынбай, акындардын катарында бир да аталса, бир де тизмеден чийилип салынып келаткан кыргыздардын 19 кылымдагы чыгаан патриот, зор гуманист жана философ акындардын ири өкүлү болуп саналат. Рүстембеков менен Чореевдин Кыргыз тарыхы деген кыскача энциклопедиялык сөздүгүндө Молдонияз Кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. Kırgızstan'ın Şaymer'den örönünde tuğulgan, Kaşgar şaharındagы medreseden bilim algan dep жазылган. Moldoniyaz'ın 1993 yılı 170 yıllık юбилейи belgilenip, anın koldangan buyumdарын, murastарын toplоо менен mektepte muzey açılgan. Moldoniyaz'ın 3. urpagı bolgon Bekmurzaev Esen agayдын айтуусу боюнча Moldoniyaz akın bolup şu yerde törülgen. Törülgenden keyin şu yerde yaşagan, özü köp okuvchilarni o'qitganda çuğuklardı paydalanğanda, çuğuklar paydalanğanda o kişiler ötken adamlar o kişi Karadağ'ında ötken şahta ötkende başı nemede oğlan erteki Şaymer'den de oğlan adamlar uzundu. Sonunda Moldoniyaz ötüptür degende Bazarbay degen kişi men Nazarbay degen kişi ökövi okuğanda şol oldu. Karday jergen çoğu acaba yaptır biz durak edip olar suymuş. Sonunda şol oldu galiba. Keyin endi ölgende çok Şaymer'dagi jayxana koydular. Hamza Akimzada'nın janındagi Kavristan'a koydular. Kavr köterip Kırgızlardan jayı bolğan şu Kızılbulak ayının Kırgızlarının jayxanası bolğan. Akkıya degen on avözde yol bolğan. Ak bolğandan Kıya bolğan. Şonun üçün Akkıya bolğan. Moldoniyaz, Elnazar. Elnazar'ın atası Kuyuk, Koşon. Oradan keyingisi onun Duldul bir var.
Sümbül Bey var, Molda, Rahman Molda, Mütallı, Cetta. Örlardan endi biladigan azmaz bir yeki o'zirda ko'rinadi. Misol uchun Shamardanga ko'p qatnashib ekan, Cho'ng'atog'da. Shu o'zbeklar ichida o'tirganlar jamasi bir to'poq nimasiga jiviga baytalni jivini baylab qo'ygan ekan. O baytallarni suv ichadigan bo'lib, suvga olib suv ichirib ketgan bu. Ana shunda ne olur degan ekan Cho'ng'atog'da. Moldaganning baytali ko'rdinglarmi? Ustaligini. Bu suvarib kelib to'poqni. Ne qilsa bo'ladi qo'rqoqdi deb o'rdagan ekan. O o'zbeklarning ichida o'rdagan ekan, shuni o'rdaganda. To'poqda borib sug'orib kelib, dan qaytib kelib joyida turgan ekan. Mana shu uyda nima boy kelganda nimadan qarash, nima alayjaqdan boy kelganda kese kampir endi alında jo'nagan odam bo'lgan bu. Jatqizgan emas, ichiga kirgizgan emas. Molda yo'q deb. Şonda önemli nima qilgandan keyin jo'natib bergandan keyin o ata Cho'ng'atog'dan molda kishiga xat yozadi. Men jo'natdim bir qadoq choy, sen jo'natding bir qadoq moy. O'shantib bir-birini muomala qilaylik deb xat yozsa, o'sha kelinlari bari uyda qiyiz qilib avtorada o'tirgan ekan. Ularni o'rnini eshitib o'tirib, nima qilgan ekan, Чынбайдың келет туз деген, чырайлуу болот кыз деген, асили кептин тазасы, адамгерчилик сиз деген. Жаман катын курусун, жакшы эрини кул кылат, аш кылса тузун кыл кылат, айтса гапты албастан, адамды бир пул кылат. Арам алал аш кылып, ичсең көбүнүң бир кылат, деп жазып кеткен экен Чоң'атабыз. Молданияз көп жерлерге барган, көп жерлерди кыдырып, көп тилдерди билген, чоң акын болгон. Ушул жерде балдарды окуткан экен. 1823 жылдан баштап 1896 жылдыгачы.